William Ruto omedo golo chung' motegno mar chwalo dongruok masawa mar piny Kenya mana kaka ne osingo e kinde mag kisera mar ombulu. Ruto kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza osingo ni onge thuolo ni kweth maketo piny owacho tesre mondo odonje sirkal. Jafumbo marwa Walter Nyambaga lero no wachni. Limbe mare masawa mar piny Kenya odiochieng' mar ariyo e kweth ma Kenya Kwanza omedo kalagi ni sirkand Kenya Kwanza ok nyal chiwo thuolo mar mosruok kod tend Azimio e kaka yor ndoso sirkal kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kama jatend piny William Ruto bende omedo golo siem e wi tulo moseneno pachoka. Ile kitu ambayo tumesema haitafanyika tena Kenya yetu ni mambo ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kuharibu mali ya umma. Hiyo tumesema sio demokrasia. Tend Kenya Kwanza okoni Azimio ne kod siasa mag ichlit kod ngunya mok nyal dongo Kenya kendo duoko oganda e mudho. What we need to do is just to help these people to come to terms that William Samoei Ruto, Rigathi, our leaders, and they must now get rid of this jigger of jealousy so that we can move forward. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ok odong chien mar chwalo seo ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kotude kod siasa mag pogo oganda masawa mar Kenya. Hii Ikulu ilitumika vibaya sana. Ilitumika kuleta uchochezi, fitina, kuhonga watu, kuchochea. Hata sisi tukashindwa kama iko hapa Sagana. Lakini watu hapa pia ni kichwa ngumu. Hawa your excellency, hawa ni kichwa ngumu. Sasa unajua tuliongea na hawa tukaona sasa siku za Uhuru siku karibu kuisha. Amnakuja hapa kila siku BBI anatoa pesa, watu wanakula, wanaenda. Ruto olose maga masagana kama ni ogolo chung' motegno e wi gigo mosetimo to kod mago mochano timo ka bende ogolo singo ni oko bidok chien. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa mlima na watu wa Kenya ya kwamba sitawaangusha. Na ndio mnaona hii kazi tunafanya na bidii na kujitolea. Naona watu wengine wanasema nimekaza watu sana, lakini ni kwa sababu ile mumetufanyia, mahali mumetutoa, hatutaki ifike siku ya kwamba nyinyi mtasema ile juhudi yenu imeenda bure. Nieleze hawa kwamba tuko na industrial parks ambazo umetuwezesha tutaanzisha katika all 47 counties. Number 2, umeshikilia sisi kwa upande wa health. Tunaendelea kwa sababu ya community health promoters ambao umesimama na sisi. Jatend piny okoni omako tol motegno ni jotend migepe mage nyaka ban mana sati ne tich nono to biro siemo negi yo. Mkiona vile na kaza hawa marafiki zangu, viongozi wenzangu, ni kwa sababu mimi sitaki aibu ya kuangusha. We will not fail you. We want to say, nimeona watu wakipiga kelele ati sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Yes. By choice, by strategy, by design. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar Azimio Raila Odinga omedo nyiso